abantu batigeze bankundira gukora umuziki bihangane kuko bagiye kuremba. Abantu batigeze bankundira gukora umuziki ndagira ngo mbahitangazo mugiye kuremba. All my enemies are suffering. Oh my All my enemies are suffering. Banange mugiye kurwara, mugiye kuremba. Mugiye kuremba. Abantu mwese mutigeze munkundira gukora umuziki, abantu mwese mwibaraguzaga n'ubu mukirimo kwibaraguza, rwose mugiye kuremba. Mugiye kujya munshakisha ngo mugiye ngo kujya kunshakisha ngo mu biganiro wenda munambure. No sha ibintu bigiye kuba wowe abantu batigeze bankundira umuziki bafite ibibazo, abantu batigeze bankundira imiziki bagiye kurwara, abantu batigeze bankundira imiziki murarwaye, murarembye, murapfuye. Ndabahamagarira kuza mwishyaka hakiri kare, muze mwiyandikisha hakiri kare we. Levikson nkuraba wano muganda wange, je bariko muganda wange, big up on yourself, maximum respect. Bano bantu njagalo barabule bro, njagalo bagambe kubanga tebamanyi volume. Yo, my beautiful people, I thank you and I'm grateful. Yo, nago mushaka kumva uburyo ino album nayisohoye, itangaza makuru ryo mu Rwanda rikanga kuyivugaho, aba bloggers bose bagahita bamera ngo all bloggers abita big influencers atemwe fetuba singa abita big influencers abita ngo naba bloggers. Ariko iyo twatandukanye n'imiryango yacu barandika bavayo bagasara. Iyo twagize gute yo amaradiyo yagerageje gukina album cyangwa batangiye kwivuga, ndabashimira sana. Hari report mba nabonye report kuva Big Energy. Ndashimira BNB FM umwezi, ndashimira Isibo Radio, barimo baragerageza gukina Isango, ndabashimira. Inyarwanda yanditse inkuru nziza cyane yamuremye, Imana iguha umugisha. Itangazamakuru Inyarwanda, Imana ibaha umugisha. Urumva rero mba nabonye abajene bagize ubwoba, nkavuga ariko ko numva bagize ubwoba karera ko hakiri kare, mugize ubwoba bw'iki ko 2026 nzabahereza album 3 n'igitabo. Ubwo muri tayari gukonsoma album 3, muri shuwa ko izo album 3 album imwe itazabigizwe n'indimbo veni. Why are you scared? Why? Ariko man, nk'abantu muri hano live, reka mbabaza akabazo kamatsiko. Nk'abantu muri hano, reka tureke ibintu by'ishyari n'ishaza man, ngiye mbibariza akabazo. Koko birakwiriye ko nsohora album y'indirimbo 18 bro? Abantu bafite aho bahuriye na muzika ntibagire ikintu bavuga. Album y'indirimbo 18, tracks 18. Hanyuma nagira akabazo, napfusha narwara, nagira gute nkahita mbona basaza induru zavuze, natera inda. Ariko mwabyana mwe mutera inda mwebwe. Mwatera inda, muzi ko gutera inda bimera mwabyana babivuga ngo byibera ku kavuta n'isabune. Ngewe koko niba murumva ururimi ndimo kuvuga, ni mwumva ururimi ndimo kuvuga man. Ngewe mvuga Ikinyarwanda bro, ndi umunyarwanda. Ariko ibaze ko showbiz zo mu Rwanda barankuyeho ubunyarwanda bakangira ngo akagande. Bakangira akagande. Reka nshimira n'umuntu witwa Decat. Yo Decat Babalao, big up on yourself man, maximum respect man. Decat Babalao niwe mu blogger cyangwa mu big influencer wavuze kuri album wenyine. Mbona nyine aranapostinze aravuga ati umusaza yasohoye album ya Danje abandi bose.
Jamakuwa. Tujamakuwa. Yo. Tujamakuwa. Banange bano basajja tebali ready. Tebali ready ate. The problem is tebali ready, bro. They are not ready. They are weak. Very totally weak down. Urumva rero abajene ngiye nimukangirira ubwoba nimukangirire ikibazo aba big energy bomba mbabona hano mama hari kubwinshi. So nakazungu ka boss bambere kamushimire kazungu ka boss nawe yapostinze ibijyanye na album yanjye Imana ibaho umugisha. Ngiye umuntu wese ariko wagize icyakora kuri album yanjye cyangwa se kuri career yanjye Imana imumpera umugisha, kandi yo rwose iyo musabe umugisha Imana irawuguha. Hari abantu basabye indirimbo yitwa hari abantu basabye indirimbo yitwa Noma ni indirimbo nakoranye na Double J. Reka mbone no gushimira abarundi bari hano, abarundi muri hano Imana ibampera umugisha. Umuhungu wanjye Gasukusa hari ikintu yari yavuga abo badumba bose ne baba baruciye barumize ngo ntibaba baguzwe ngo barishi ngo baba bashaka ibaze ko ngo abo baniga ngo baba bategereje ngo ngende inbox zabo ngo mbabwire ngo wambabariye ngo kampostingira ngo kambwirira abantu bawe. Abasaza nago muzigera mumbone ni box yanyu kabisa kuko nta nimero zanyu nyigira. Mwe nimwumva mwagira icyo muvuga kuri album mukivuge, nimwumva ntacyo mwavuga kandi nabwo rwose mukomeze mwishishekere. Nta muntu ngenje kwinginga kuri no live, aba big energy bazabyikorera. Album ba streaminze cyandenze kuri Apple Music hahiye, kuri Amazon hahiye, kuri Spotify hahiye. Ibihumbi 26 bimaze gustreaminga iyi album kuva isohotse. Uzumbi 26 by'abantu kuri Spotify ndaje ndabibereka. Ibihumbi 26 bimaze gustreaminga album kuri Spotify. Aba umva cyandenze aba big energy ahantu muri niba wiyumvamo ni wowe niba wiyumvamo ko uri umu big energy. Mbabarira wigurira akantu. Sip something for real, man. If you feel like you are big energy, yo mushaka kantu mukanywe mwa streaming album cyandenze. Narebye kuri Spotify, narebye kuri YouTube cyandenze. Imana ibamera umugisha ahantu muri mukomerezaho. Bana kuri Snapchat challenge. Mukomerezaho Snapchat mugende mukora ama challenge kuri za TikTok mukora ama challenge. Turimo turaririzinga ama sound. Ubu twamaze kuririzinga sound ya mu mavi. Mugende murebe sound iri kuri TikTok muyisharinge namwe mukora ama challenge muyadutemo fire energy. Ntabwo bazi byabaye bro. They don't know. Abi Kigali ntabwo bazi byabaye ariko uyu habaye bitangaza. Yo iyi album yanwaye imbaraga, yanwaye ibyuya, yanwaye amaraso, yanwaye ibintu byinshi, yanwaye igihe. Abenshi baravuze ngo nari ndimo ngo kuyitwikira. Oya nago ngewe iyi album nakoze ukuntu yamvunnye. Nago nari kujya ngo gutwikira ngo album ngo ngira ibintu ngo by'amaprank. Ngiye na amaprank ngira bro, amaprank ngira. Ngewe abagambanyi bose bikoreye amaboko. Hari umuntu uvuze akantu karenza n'umuntu witwa Uwera urarenze. Abagambanyi bose bikoreye amaboko. Barumiwe cyabarenze bihishe mu murimo w'ubunyobwa. No kanyamabwira ibintu biba bisekeje man. We kuna abantu biwacu bari wiki by'umwereka abantu muri social media iyo ngiyo bari wiki sana man. Ibaza abantu nta kintu bigeze bavuga ariko barimo barihisha mu murimo w'ubunyobwa bakagenda bakumva album bakayumva, bakiyorosa ibiringiti bakayumva, barangiza bakaza bajya ku karubanda cyangwa se kuri internet ntibagire ikintu bavuga kuri album, ariko Google cyangwa se imbuga bumviraho umuziki zo ziratwereka ko barimo kumva album mu biringiti. Barimo barumvira album mu biringiti, basoze barimo barumvira album mu biringiti bimwe bya kera. Rufuku bya biringiti byitwa rufuku, barimo barumvira album. Barangiza bakabura uko babigenza. Kandi tukabona indirimbo zirimo ziragira mu mahashtag. Twavuye ku 154 mu masaha atarenze 8, ubu turi ku 137.
ibaze ko ejo mu gitondo ushobora kuzaba turi muri top 10 cyangwa top 100 kuri YouTube chat. Kuri YouTube chat abajene bari mu biringiti, bari mu mirima y'ubunyobwa, barimo barayumva, bakabura uko bagira, bakabura uko babigenza, bakabateka akajingana haka kajama kuko dukubisa album irenzera. Mbega ngo murigaragaza nabi, mbega ngo murigaragaza koko. Oyo indirimbo yitwa Noma batangiye kuyamamariza album. Njewe aba Big Energy rwose nta kibazo na kimwe dufitanye. I salute you 100%. Aba Big Energy muri Canada, aba Big Energy muri US, aba Big Energy muri Europe, aba Big Energy muri Asia, aba Big Energy muri mu bihugu by'Abarabu. Yo reka mbabwire ijambo rimwe ngo Big Energy. Indirimbo yitwa Noma rero mwayisabye muri benshi kanye bakubitemo gake. Hari benshi nabonye we banamuyisaba pozinga gake mbanze mbahereze hano. Indirimbo yitwa Noma ni indirimbo yose iri kuri no album. By the way, it's a true story. Buri indirimbo iriho hano ni true story kabisa. Iravuga ngo amarira ubu mfite nta wundi wayamuza, amarira njyewe mfite nta wundi wayamuza, njya nkumbura ibihe twagiranye, sina noma n'amahera, noma n'amahera, sina noma n'amahera, I wanna take you back, sina noma n'amahera, noma n'amahera, sina noma n'amahera, I wanna. Lonely, I am so lonely, I have nobody to hold my hand. Because don't you see, navina nafsi enziana kutamani. Double J unitaki ukwani udizazame mama nazamanina tenda unakumbuwe kuki wavyemeye kudutana njangumbure za vibe wajunamo sometimes ukanamo namomo ariko dista niyumva nabi yo ngutekereje my baby umutima wanjurarira ndagukumbuye oh my darling ndachagukunda oh my baby baby sina noma n'amahera mpaya. Abantu mwese mwari mwasabye iyo ngoma Imana bamera umugisha, nizere ko mwaryohewe nayo. Hanyuma indirimbo yitwa Soka ni ndibona ko na Syntax nayo mwayihaye amajwi sana, Imana baho umugisha. Hanyuma indirimbo nakoze yitwa Urakapu nayo nzayibabwira mu minsi iri imbere, iyitwa Casabonita nzayibabwira mu minsi iri imbere, nzababwira kuri No Nyash No Problem. Aburigiyo nkubonye Ange de Noel, King Barista, Musomandera. Oh, Musomandera, how are you doing? Witwa neza. MT Prix. Yo, banu banje hirwa ndakubona. Mr. Brown ndakubona. Yo, that's the introduction of the album, man. Nizere ko meze neza my IG family. Muri abantu banje sana, muri abantu banje. Niyo mpamvu nje kuba dressinga, nje kubabwira wagwan, nje kubabwira wagwan. Kwanza ndashaka abantu babanze bazano baba hyping. Prince uri tayari? Viva wagwan. Uri tayari? Abajene bari tayari hano ndabazamura. Abajene bari tayari hano ngenda bazamura turebe wagwan. So mbere yuko mbazamura ariko hari ibyo nje kubabwira. Iyo ni track number 1 kuri album
album yitwa Yago Life 2, ni album nitiriye imfura yanjye, my first born, yitwa Yago Life 2. You know what it is, 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 you know what it is. Murabizi kabisa. Billy, I see you, man. Burya mburi ibumoso ndanashakira iburyo aho kugira ngo mbivange. No, namenye ko life goes on aho kuryama koto nzajya nimenyera izanjye. No, stories zanjye zitwika, stories zanjye nzareka, stories zanjye zibazaze bazihare. Boomba. Yo, my beautiful people, big energy people. Hear them call me a good bad boy shot. I call a believer champion, monster conqueror for real. The teacher, the preacher, conductor, vibrator, boom fire. Mr. Dreams, the top baddest, top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the extravaganza. A number one rapid test boy. I live the life I love and I love the life I live. The top shot number one baddest. I'm Mr. Energetic man. I'm Mr. Unstoppable guy. Yo, bombastic man. A bombastic man. A general pandem. You know what it is. Twarababwiye ngo we are unstoppable. Twarababwiye ngo we are unusual guy. Nyine nago dusanzwe. Twarabarabuye mbere. Turababwira ngo ntabwo dusanzwe. Turababwira twe ntabwo dusanzwe, ntabwo tuba twimva nk'abantu basanzwe. Niyo mpamvu dukora ibintu bidasanzwe. Turababwira ati tugiye kuza. Barabanje bagira ngo ni imikino badushyizemo suwejo, bagize ubwoba baraturwanya bivayo bagira gute. Ariko kuri ino shuro ndagira ngo mbabwire ngo byara bapfanye ubu noneho nagiri hejuru. Albumu yitwa Yago Life 2, na albumu ya kabiri. Abantu mwese mwayikunze, abantu mwese mwayistreaminze, abantu mwese mwayirebye. Yo, big energy man. Uzuko byandenze nikamamagara abajama banjye baza bababwiza ukuri. Kim Philben, turn up man. Come over. Posing umuziki. This is Philben number 1. Uyu niwe cameraman wa Yago TV show. For the first time, mujene muramubonye n'uyu nguyu. So Kim, yo. Yeah. This is number one baddest Kim. Yeah. Kim wagwan. Big energy. How you doing, man? Ndashaka bano bantu mubabwiza ukuri man uburyo cyandenze. Ukuntu album yakiriwe cyane mubambwiriza ukuri. Album mwe muri kumwe nanjye byifashe gute? Sasa aho ngaho akariro mukawurira mu kiganiro ko tuvuga murumva ukuntu ibintu bimeze Kigali wagwa. Mbere na mbere abanyakigali murabyumva muti bimeze gute? kaba tudemu kabati. By the way, ababigi naje mwese mwakoze cyane, album mwayiha imbaraga n'ababandi batemeraga bemeye bafite ubwoba. By the way, you guys are doing some great work. Yeah. Let's push this. Yeah. Twari tuje kubashimira kabisa. Muri abantu b'abasaza, album mwayistreaminze kiraturenga. Noneho kimaze kuturenga. Ibyo birabareba. Yo, my beautiful people, IG family, I love you so much. By the way, ndabakunda sana, mureke tubikore. Tomorrow we are live on TikTok. Big energy. Yeah man. Yago big energy. Niyo account yanje kuri TikTok. Yo, my beautiful people. And big man, I see you man. Yo, album yacu rero igizwe na tracks 18. Very soon you are coming. We are going to give you a hot show. Need I smoke negativity. I do positivity.
Me that smoke negativity, DVD, no DVD, yeah. I just pass positivity, yeah, yeah. Boompa, boompa. Anoxpan them. Aba producer mwese mwakoze kuri na album. Yo, mubyumve ko I am grateful, man. I am grateful to God. I am grateful to you producers. Aba producer mwese twakoranye. Zaga. Mu mavi hamwe na soka zanyishe. Yo, big energy. Indirimbo yitwa soka. Gwe kendeza ko katono soke mbawe akapera. Kubanga bano bantu bange nyonyonyo mbagala nnyo. Kubera urukundo mbakunda nje gwitamba akapera ku ngoma murimo gukunda cyane kuri album. Nabonye mwakunze mu mavi cyane. Ari nayo Kim yarakinnye, munakunda indirimbo yitwa soka, munakunda indirimbo yitwa noma, munakunda indirimbo yitwa urakapu, munakunda indirimbo yitwa kasabonita, yo reka mbaye akapera ku ngoma yitwa ndabona murimo gusaba mu mavi nezeza ndore icyo mbona cyo wangiza imbohe, yeah, the way you got me byuva mu mitsi yumva kimwe n'uwakubiswe nka kibadashi, ubyina ndora nkumva twajyana wankoraho nkapfa nkanishima mu bwanwa, ubyina ndora nkumva twajyana wankoraho nkapfa nkanishima mu gusa nunde kurangewe nduma kandi ari wowe utuma niyumva bwuma, gusa nunde kurangewe nduma kandi ari wowe utuma niyumva bwuma, yeah, ubyina ndora nkumva twajyana wankoraho nkapfa nkanishima mu bwanwa, ubyina ndora nkumva twajyana wankoraho nkapfa nkanishima mu bwanwa, kubita mu mavi umare mu munaniro cugusa yo body umare mu bushagarira, ukubita mu mavi umare mu munaniro cugusa yo body umare mu bushagarira. Okama pandem, uyeye nibiki umazemo imisi, wazanye buri nini ntukiri imisi, mbabona undora nk'utakiri ku isi, fata Hennessy, konyagi, utemaga sipi, numara gusinda. Yo, okay.